New Trap Integrated Territorial Organization hito hakamit kahndul turing nailur araja kwar kalayo bankam hadu katpratili kitrok kiduyong bean kibala ujor ejahar hamaur kaneng police station na kisan potili e kibala lightpad na kacingkan ra ka organization ha kitai maur kaneng ka hito klaong ba kani kacingyo kam trok kiduyong bean kadai ka cuba bi sumbun mitrang ba kajala ba perston tensong ubadangshen la dawa ban sekerteng ki high level ki badun khati ban khai duyong bean ka hito klakno bak sarkar katap inmiao kakam khairu yong bean kabala khang nadu snam arjakat saw da ka NGT ubadan bok khar ulai thu bahag step ka new trip nailor arjar kwar kiladon gi bapun ban ni pen yak hak teng ka jai ban riu bat para khasi nak benta ka te kam khanra trok ki doyong wala umithu yak teng kinong phun da ka ba banjur ba don kam ka jingtok kit CBI ulong bak organization kan tiet jingkhang hadu yeng kasri yakani ka kam Dina kalian juga HITO sengkme hadir bagi kami ka statement nai Deputy CM sembut menteri rambak jongka Meghalaya bokong ba kita ke high level but hangno kidon pura disebut kisaki kenang bakin pensistem tengi ne kalian ujungi ni la le operation menene hadu menem step saw beji tengi layo kan kami kitrok san potli but babun kilapet tengi la FIR hapo morun kenen PS kumbakat frateli te hakani kaja nyempetpan ya ka sorkar ladakan pensistem syana yang yakini ki high level bagaimana kita mengidon di video clips video evidence pengismo dai ba yakini ki video ki evidence ni deban ai hakilat pathai ko kabala itu ke sorkar kabala approve badai kani kamde ke social media kamde ke youtuber te lingba kala pathai ko bor ngen pendi baik ba bakamdan kajing thok kajing squad ba ngela lap sharp ki don ke high level ki ba pinsneo but kai to yo doyong nakapor sikapor ni shay shay sakhi ya kajing tebet mio lani kajing darab job jum sarkar MDA ha kajing ide bat kajing kai to ya doyong kumbilan tip ba nadu snem arja khatsa do mentamne ka NGT kampat totally live ya kaneka ban angkol mining and transportation po ka jala jongi je hadir bengilai ba kaneka sarkar ka persyang ban tebet mio ya kini ki kam jing jersey ha ka jing ide bat ka khai dewyong bat jing ti dewyong bi an po ka jala ni ne liang keseng iko ban ai jubab cik ni ke sarkar NDA ba menin siteng mit ngina ki khot jongi na po is kasi na Giant Hills ban pori boy kilawan ban ya detect ya ki kali kit dewyong ki bawan po Giant Hills ki bamut chmu ban le shalan ne di dewyong sha po gohti asam de hagajing re le hagajing bat ki menin kila bat kumba sanpho tam bat ki don kato gani pala lai phet na ki dekhot bat nagi hagajing don rakat jing sedang lang jing police morkane police station bat ngiyo ban FIR tang khat prateli te hadim bengile yang sambil dengan FIR hari officer in charge yang kemudian police station menem step call yang yo phone na second in charge yang kemudian police station yang ba ya kan FIR jong fees yang ngimla ban register case na market kum notification kan ko order yang mining and geology department ngimla ban register case ya kinu ke ka illegal transportation of coal te kabapan lengo ini kum ki seng lani kum ki dekhot jong gajat bereu jong kabrih nyotrep ba yaki wei kam be ai kum mansu ai nuksa ba lada u driver lani nongnya kali uklet tang driving license kila ban impose ya ka penalty ya ka fine but balai pat ya kini ki ba shalan be ai doyong kimla ban register ya case ni kadai ka jingkeli ni pa kani ka karo jingkeli ke sarkar ba kadon ayu selendet bakrik sarkar ka persyang ban taw yang tegi an ekjakor ban penduk pendam dan ban tep email ya kini kam jersey dan kam korap hajing dei bat kini kam dewyong te negaliang jongi ngisngau ban agni kerwo ka pak kubar sarkar ba ngini negaliang jongi ngila dep sambil di FIR buat ki police officer concern kila receive ya kini copy of FIR ban ngini negaliang seng ngin le ya kepada kam ngin ya ke bor bahalor buat bantit hadu jingkang jong yang besar
ngim salia tang benta ban yo ya ka jing bisyar ka bohok bat ban labdin ya kini ki boy sianti jong sarkar ban persyang ban darab jot ya kini ki jing tersi pok jela jongi but ka sakawai ngisngo ban ong ba imat bahkan ni ka sarkar MDA kalau taulut ha baro kita ki jenit ki jenat bikin dandur kita ke high level imat wad haga administration haga policing ngani hakino department kani ke sarkar imat kala dandur kita ke high level had benta baro khoi te kani ka lam ka ek perlu bat ngisngo persajor kani ke jing le jong sarkar ban thau kita ki high level ni kita ki ek ba penyaj kani kam bian jong kani ke sarkar MDA ngingin keren daga basyai ba ya kani ke jing yo kem ke jongi ke ba menin tenen kalian jongi basyai ke singin dia kentuk lingba jong Ernest Mori pada presiden jong ke BJP hak porsi bije mungkin ada ke dorkas ba ya mentai pok ke mekhala don kam ya ke ID pada ke CBI inquiry ke bakloi ya ki kam jersey hapok ke jela kam tam je illegal coal transportation te ya baru khot kini ki evidence ki bangidon ngin sa represent ro ngin online ki kini ki shimlang ya ka video clipping ki newspaper kin sa represent pat hau Chief Justice Joko Kateki Bopet ya ka NGT hadu menin memit ndon ta hadu menin step kidon kato kan ningut kiba keren ki jet bendriu kiba om ba prakasi tengah masuk bi jumba bi juba bi ki sim bukil om prakasi ke enteri kam de ken bandai sila tengi keren basai rada ke sarkar ke penam sya kale buar bandon kita ke high level ta mengiru standar nol rada ke penterha ke pendom ya keseng halang ngingim ban sengir ngin form la jong ka sarkar ngin form di government of itu ngin sia petkai rada ki hikai illegal ngir ngin ya illegal ngin sia petkai ba ki ken le no teng ke korbo ba ngi pha sigito ki ba phone men step ro ngin ong bite ko ba sya ki ba wat num syem ha ka kerteng jet bendrio na ha kerteng khasi tang da ka benta jong fisherman hendre ki bubun balang hiya balai ba u ki ong ba ka duna ka revenue kat ko tu ko revenue menen dangi ken silak kawai ka truk menen san pho kali dagi pho la ta ka ba pensngo lengo ingi ba ya ka casino ku ong ba mandra hang ni bari ban generate revenue hendre ya ka revenue pula don ni pat kila shu ya thep chapla jungki kila shu ya thet building kila thet jing kila shu snack office party ni keren da basangi badi ngilak bit kat kum kesebut bat ke ege jingle ke jungki bat ke hawat ke high level ke exist bat ngin pekai yo sembut menteri unle kumno ne datang komedian jongka mekhle habde bakane ka FIR ko piong baro file ni ki prakmon ngila on tip ke tang dum bila ki bro ko file FIR ya ke kerten jongki try kali ni hado mentan pat tip handai ya ki number kali kila list out kila sambil hak FIR kila to FIR but nakal yang ki police department kidang isu yang notice cek ni try kali bikin one week siapa tanat panlek ke bonam kampung kum kindon juga ai badai kami kadai ka top priority mah badai ni hapen ya bagi dawai ke CBI ni kwa ban handover telada semua dan kam win sepenmi lada kidang muslia lada kane ka high level kamlip memban seni hapen penmi kata api ki phone be ki ong kali jongi tengi pat yo breu sin undal phone ngi stop bodon capacity ne ban thet kata ka kali menta ma phi mangangi la ban ba ka de ka tok jonga rengi tengi te bari ba men ngi kli no we tu kan ong kan ka tok jong no tu ong ba ka di ka bawan na pok gati te hendrei ki jongi ki sule be ka benemi te bali ngam kwa ban pawi kerteng jong ki kita ki khasi jongi badai ngangatip sai ba ka to ka de ka benemi nakaliang ko jongi menen ngi la jadi ke operation ni dan ki dekat kumbaci spakmut te sanpau teli ki trok bembat kamde ko besok te badai sepawai ro ko jing ka bom sim kya ko polis hadu menin ke jing yabat ka de bitang tang nakaliang jongki dekat ki nakaliang ko polis dai tang hadu ndala ko IFR bat hanover ki trok kidan pangkat ka kan nomor ki bre bat fi bat ngi ka patali trok ko fi diten mengi menin ngi diten be jeki vehicles badai ba o driver ngindala kali usu ong be high level ya thu ye ke kerteng jong trai ro kita ki driver kita handyman pelan mi kham pelan ngil hanover bet truk bat driver so polis to kadang nam ke jite lang jumpi hapeng jumpi bagi pulit pa bai de ko to ji khamra men ndam
แต่พี่รับมันมาไทยไปเนี่ยฮันดูkom bikin dan bentar lang man ya tay lang man pi ngingin keren betul pasai lada upulet mo kan lende ke administration ka trikam ta beli unmi utau high level utau truk hadu san potli ta ide bennya sai kata ba piong ba ban hakno ko rukom ba ngitip maki pelen ki pelat ta ta ngimban sing ya haban sim ya anyakti par ka ain rum dei bangira tiar ra yun ringi subak ni hana bareki ka kamram yo let's say duna manpower tengi bakam biang manpower tengi happen petrai ham kata tengah tharai sembut menteri sobat thai khamshai bade mo hu tip ya kata kadai ha kata kadong rem ken baka mi ka hito shek khamar ru kadai pu sembut menteri uang ba kuntui pat ba bad kinong song jong ko mekhalia da don kino ki sakhi sabut bandra un sim action je kita ki high level ke tamenta la don ki sakhi sabut te ndala bad ndala kili toket na ki try trok telak tip bade mano tak ngi ai packaging start jong sarkar tela da sarkar kamla ban pembet hapo sisni arsni ngi na kalyang ka hito ngi ngan bat bet ka location ye ndre ngim pentip tengin bat bet surprise bet kumbale men miet ba men mista haba ya dei bet kan ni mo ngi di ban shai bet ba ya kata ka involvement jong ka arp ton yo do yong le exist na ya krenton yo do yong la ken bet be ante illegal dan salan dei ki syat free katu ko pisaru syat chikaru shimet shiki politician bat shiki political party kata ngin karna basha te habu ya dei baka jingyat bat nakineki kalimo ki bayat overload ya kadam te menin ngidang yo ban ya counter ya ki kaling ong ba ki bawan nang tena po kan west kumno ki po smur kna ki ong ba ka transport kam sha ban ya nang te te nakaliang ka transport te kile ka kamram ki be kim sha ban ya nang te tengin dala kali bahap nek tu ke driver ki ong ba teng phile kumno ba phi orang resto ki ong ngi nakaliang jongi te ngi naga transport ka khang bai te hendrei nakaliang kulit dal ai sam step pelat